Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geli guhdarin berumet. Salavu rezu hürmet. Jwara salavu rahmet da Xwedî Teala li ser we be. Ez zîro dixwazim jwara bi çend deqa behsa ehlê beytê bikim. Ehlê beytê, ehlê malbata pêxember. Kes û jin û em bivên ê ku di mala pêxember de heye. û her wisa kesê ku îro dibêjin em seyidin, em ji alê beytê ne, çi têkilî wan bi Hezretî Elî, Hezretî Hüseyn û her wisa çi têkilî malbata Hezretî Elî bi malbata pêxember ehlê beytê re heye. Her kesê ku îro dibêjin em seyidin, bi rastî jî ji alê beytê ye, ji alê pêxemberin, an alê pêxember cihê ye, alê ev kesê ku divên em seyidin ji nesa Hezretî Hüseynin cihê ne. Çi ferq nabere wan de heye? Em dixwazin îro bi çend deqa vê mijarê li gora dibin tîrînca ta Qur'anê û hedîsê pêxember da viya ji we re zelal bikin. Xwedê Teala di Sûreyê Hezab ayeta 34 da behsa alê beytê dikin. Gava mirov li Qur'anê mêze dike alê beytê jinên pêxember aleyhî selatu veselam bi tenê ne. Lewra Qur'anê da vekirî behsa alê beytê dike. Ama gat bir hedîsa mêze dike, hedîs jinê hedîsa ku ser navê pêxember hatiye rûvedikirin di Müslûmê de heye. Ayet negirtî nezere etibarê, ew hedîsa ku hatî çêkirinê li ser navê pêxember, ayet negirtin nezere etibarê. Hedîsa pêxember anî hatine bi şeklekî behs kiriye. Her wekî ku pêxember aleyhisselatu vesselam ayetê Qur'anê bypass kiribe, qej nexwastibe bivîne, bi serê xwe alê beyta xwe teşkîl kirî, tenzîm kirî, kifş kiriye. Ka mêzeke Xwedê Teala çawa di Qur'anê da behsa alê beytê dike, alê beytê kî. Bismillahirrahmanirrahim. Xwedê Teala di Sûreyê Ahzab ayeta 32 da dibêje: Ya nisa'en nebiyyî, gelî jinên pêxember, lestunne ke ehedin min nisâi in itteqeytunne. Hûn eğer teqvedariya Xwedê bikin, ji Xwedê bitirsin, li gor emr û fermanê Xwedê te bigerin, hûn ne wekî jinên beyanî jinên din in. Jinên em beyanî jinên normal ê însan, hûn ne wek wan jinan in. Gava hûn teqvedariya Xwedê bikin, hûn di ser hemû jinan ran in. Ê hûn teqvedar bin, divê jin hûn xwe wek jinê normal nebînin. Fela teqde'ne bil qewlî, gava hûn qise dikin, gotinên xwe nerm û nazik nekin. Her wekî em wisa bi nazîkî wisa dengê xwe zirav biku, dengê xwe em biguherîne, bi wî şeklê hûn xeber nedin. Feyetme'a ellezî fî qalbihi maradun. Wê şexê hîvî kesê ku di dilê wan da nexweşî, nexweşa mereza em nîfaqê heye, hîvî ji wan re tê dayînê. Gava însanekî normal mêr û jinê qise bike, jinekî wisa em bivê dengê xwe nazik bike, em nazenîn bike, nerm qise bike, wisa dengê xwe biguherîne, însanê ku di dilê wî da pîsî hebe, gemarî hebe, nîfaq hebe, em bivê divê qey ev jinika hanina, em dibêjin divê qey herhalde tişkî dixwaze bidim ya dixwaze tişkî me bigire, wisa dil em hêvî ji wan re çêdibe. Xwedê Teala ji pêxembera divê jinê pêxembera hûn ne wek jinên din in û mala xwe de teqvedar bin, bi teqvedar bin. Her wisa gava we qise kirin, nazik û nerm qise nekin û bira kes jî ê ku dilê wan da nexweşî û nîfaq heye, bira hêvî ji wan re çênebin. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Gotinên rast û tikûz û bi rêk û pêk bivê. Yani gava qise kir pir ciddî bin, bi rêk û pêk qise bikin, dengê xwe nerm û merm û dengê xwe nazik nekin ku însanê di dilê wan da em bibêjin pîs û gemarî heye, bira hêvî ji wan re çênebin. Ev ayet behsa jinê pêxember dikin. Ayeta duda a ku behsa ehlê beytê dikin. Ayet sibaq û siyaq ayetê
ayeti peşi و ayeti para gelen bir havra bخونیم مجار ور فهم کرنه وقرن في بيوتكن جنين پیغمبر دی هون دمال خدا بسکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هونجي مينا ام بي عرفو عادات جاهلية اول خشو عمارات خو ودار نخن بسر وبر تب نگرن بسر وبر خشو عمارات خو نشان ندن بسر وبر تب نگرن بون عرفو عادات جاهلية بري ووسا لخوان ميزان نكن وسا خشرة خو عمارات خو ام بي خملة خو دار نخن دبرا وأقمنا الصلاة لمجا خو بكن وآتينا الزكاة زكاة خبدا وأطيعنا الله ورسوله بقوتنا خديو بيخمبر اتعا خديو بيخمبر بك إنما بتني يريد الله قال تعالى دخواز الله دخواز ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بتني قال تعالى دخواز ehli beyti basa jine peygamberdik ayeta peşici ve ayeta davide basa jine peygamberdik demek tane xwedeta xwaze em bibêjin pîsiyo qirêcû gemariya günah ji ser we bihevre ve ji ser we bihere ve ji günah û ji gemariya û qirêciya nexweşiya û a gemar û a günah û em bibê tiştê nebaş û nexêr ve em bibê ji we ser we bihere وهروسا وباكو باقج بك آياتا سيو شارادوي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الآيات الله والحكمة دمالا ودا آيات تيخواندن حكمة تيخواندن وانا ببيرا خوابين واري يعني تم أنبي قرآن بخون جي حكمة ودرس حكمة ذرين إن الله كان لطيفا خبيرا دبي بيقمان خدي تعالى لطيفة هر تشتي زانه خدي لطفة وهر وسا خبيري بهر تشتي آيات ابن تشتي كو بعض أهل بيت دك خدي تعالى پیغمبره جني پیغمبره دبي هون بزانه بكو هون نوك جني انسان جني نورمالن تقوى داربن و دمالا خدا بسكن بيجو زكاة خبدن قاوا وقسيج كر بن نرم و نازك قسنك نرم و نازك و نازنين قسنك دقي خوا نگو هرينن برا کسی کو د قلب وان دا شی پسو خرابی هی ویجوانا چنه هر وسا وک عرف عادت جالت خو نخملین خشو عمر د خو در نخندن بسر و برتم نگرن خود تعالی دخوازه کو پیسیا گماریا قریجیا گنا جواب هر و پاکو باقش بک اوا آل بیتی Demek Xwedê Teala Kur'an'da bahsa Ahle Beyt'e ki Ahle Beyt'i tane jine peygamber aleyhi salatu vesselam. İca Müslümanın Kur'an nezan isim dibe Müslüman o taybeti melayn Kur'an nezan o tarih nezan jiber via Kur'an kirine be Kur'an kirine be kurbana hadisi zayıf Kur'an lugora hadisi zayıf tevandına. Hadise kate gotene ya Müslümiye sahih Müslüme derbazdı ve ha basa Ali beytedeki ev hadise hani sediset zidde Kur'aniye sediset zidde Kur'aniye dibece çi ava dibece dibe ahrece nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem gadaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rönşteres ve ruh taşki derket ve aleyhi mirtun merhalun min şi'rin esved dibe leservi em bi abaki tişek o emina çarşıya baka mezdin ne var tişek jibmu leservi bu em bivejin feca'ul Hasan bin Ali Hasan bin Ali Hadbawi yani tornevi فأدخله حضرت علي أو çarşava sarfa بذاكر أو مو دسي مودا بذاكر من الشمسي ذاكر فجاء الحسن بن علي حسن بن علي حسن كوري علي هاد كان فأدخله حسن كوري حز علي كبن وشرشوا ذاكر بو ثم جاء الحسن ثم جاء الحسين حسين عليه السلام من تونا بيخمر دودات إبجوكات فدخله معه أوجد قال حسن كبني و شرشوا بجمو ثم جاءت
Fatimetu fedhaleha paşe Fatime hat. Fatime jikir bini ve çarşava ku jimu bu. Yani ve bir abaya harici cille carcım kilimi çem nizana. Bini ve ثم جاء علي فأدخله paşe Ali cihat Hazreti Ali jikir bini ve çarşava. قال go إنما يريد الله خذ تعالى عن آية سورة عزاد إنما يريد الله بتني خطات خوازه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خذ تعالى خوازه بيسيو جماريا قريجا جناشتر وبهر وباكو باقش بك وآية تاخوان لقورا في حديثي حزت بيغمبر عليه الصلاة والسلام روجا كي مالا خود دارت كيفا لسروي دستي ودان لسر مليوي ام بفيجن çarşafeki yani perdeki jmu hebiye ev vekiri Hazreti Hasan hati kirib biniver Hazreti Hüseyin hati kirib biniver Hazreti Ali hati kirib biniver Hazreti Fatıma kirib biniver goti vana ehli beyt amına ayeta sure Ahzab ayeta 33 yaxwendi ev hadisa hani jisedisset ziddi Kur'an'ı lavra Kur'an basa hanimi Peygamber aleyhissalatu vesselam dike basa em bivejin malbata Hazreti Ali nakim. Hazreti Fatıma her çok kıza Hazreti Ali biji, Hazreti Fatıma her çok kıza Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam biji. Legava zevcic malbata Peygamber deket bu malbata ehli beyta Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin vana ehli beyta Hazreti Ali'nin ne ehli beyta Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Kur'an gavat ve ehli beyti basa jini peygamber betene dika. Ehli beyti jini peygamber. Debuku keşke peygamber eko ambede mal dabe ev jüzdene av dable. Gavat derket gavat zevci evdi jurçu. Lama burada basa kızanak basa em bevejin sade tene basa çırka betene basa jini peygamberdik ehli beyti. Hadisi basa Hazreti Ali malbata peygamberdik. Ev hadisa gutini Ali beyti Hazreti Ali ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve Fatıma ava sedise zidi Kur'an'ı ihtibar peynayekini. Le Müslüman, le mıkhabın Müslümanın Kur'an nezan, melayin Kur'an nezan, tüm dugotin ehli beyti Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve Hazreti Fatıma. Başı ev kesiku division em seyyidin. Yani seyyidin manavet ve em jinnesla Hazreti em bevi ehli beytine. Vana jinnesla Hazreti Hüseyin'in. Yani seyyid henin aşira seydahi her usa em bevi jin kesiku divi em seyyidin henin. Vana dibuku neviye peygamber neviye em bevi jin surala neviye peygamber Hazreti Hüseyin hatıbı. Ku perri vici khwabiva girdin divi em jinnesla Hazreti Hüseyin'in. Evana da karı Seyyid bin Cüvi silsile varın kutorine Hazreti Hüseyin bu sal hep hatır ziyadekini efteşaka mümkün li bavarkim ziyadete da mübalağa heye li Seyyidi ku irul velate med ve em Seyyidin lugora Kur'an-ı mürmezedekin o ne jali beytine ne jimalbata peygamberin giredayı amalbata Hazreti Ali'nin ser gotunavan o jisurala Hazreti Hüseyin'in Ali beyti bir şekilde Kur'an derbazdı meci khas biya ve em çend dakika jwara basa Ali beyti bikin lil gore bavariyamın Ali beyti mesela neseba tarihi da pir bir aleti em bir istismarı pir bir aleti mitingeriye em bir jin em bir sümürüye o jberwi herkesi hem hati velati megutan em seydin kurda jira em bir penci khwabakri desi khwabakri ملی خوابه کردی عردایی مالدایی مردایی جارو حرمت کردی او مسافر پیوری ابتشی که دینای لهنه کاجی اف بکارانیاتی بگوری باوریا متشکر نه راستو ندروسن سلام و رز حرمت جوارا